Mayambu Northeast Window the Taram Okcheri. Hello and welcome to Northeast Dialogue of Northeast Window, a dialogue to connect the people of Northeast. Ngasi ko ina Northeast Dialogue to thamjari ba topic si NRC yes and CAA never haibasini. NRC amasung CAA si India ki national policy ki mijing dagi tongan masibu pamba amadi pamdabagi tongan factors mayam ama leijaba taragasu Manipur ki context ni Manipur miyam na NRC pami amasung CAA pamdi haibasini. Ningsing baya badi Citizenship Amendment Act as passed of amasung passed on the Wuhan Matam Manipur Myam Yam Kanba People's Movement Amalaki Madugi Kan Canada Manipur the Union Home Minister na ILP si Injagi Parliament Pusukuna Chatnagani Habagi Wafam Singh Tamgi Madugi Makata Rapoda Citizenship Amendment Act as Injagi Hojuzik Union Home Minister or Amechana India da Lok Sabha Mikal Mamang the implement Togani Habagi Wafam Tamgre Masiga Irunala India ki tongan state mapanda 2014 gi December 31st pa changa khiba non Muslim minorities mayam ama the citizenship pibiga ayabas pi khre makata rakboda huzik Manipur gi oiva concern da NRC is in the interest of Manipur and CAA is never in the interest of Manipur habini amasung CAA Manipur implement aware having go from sing lady ai hambazi ngasigi ikoi notice dialogue so avina bigida mo ikoi expert panel da phambiri bese taram lokse ga musika khumda uchari Manipur Pradesh Congress Committee gi spokesperson advocate Rabi ikoi yam Rabi taram lokse ga khumda uchari thagachari loina ngasigi notice dialogue ki episode se expert panel lo shal ga biriba IPSA gi vice president Manipur gi sangnai raba social activist Khuraijam Athouba yam Athouba taram lokse ga khumda uchari thagachari ahambaze ai yamba Rabi de hojage yamba yambagi midyeng da kamai yingi ekoi NRC amasung CAA gi anigi wafam se Manipur context pusala pumatam da khoige NRC habasi ekoi gi all India gi oina India gi any citizen amoi bagi magi legal document ama paina ngai damta khoigi 1951 da National Register of Citizens ena sembane wase National Register of Citizens se NRC si yamna phaba India ki citizen singi damakta yamna distinct oiba masi magi saktak chi ema identity amane madu masi ki saktak chi si NRC si mafam khuding makta India ki state khuding makta chatnaraga India ki karam ba mi singna India ki aseng ba citizen no adu karam ba illegal immigrants oiba no si khandok pada su yam blai ga doba oiba adu masi ekoi matam sana India pumbada implement over ngamdaba adugi problem adu ai khoi India gi chauba area da so oige Manipur gi concern oibada ai haijege Manipur gi people singna yamba pamisi Manipur people si ai khoi gi chai kya gi mamang ta gi Manipur gi ai khoi civil society organizations sing intellectual sing am di political activists su yauna khoi gi Manipur gi ai khoi gi pak chau bagi lamdi khajik pik tharak bagi phibam lakba reason amana natraga amana oiba aduga Manipur gi keno demography de am akai boy rakba ekoi gi illegal influx se masigi yam hengalakpa masigi sida ekoi thangnaba country sing maroina Myanmar gumba Bangladesh gumba masi ekoi ge Himalayan region da Nepal gumba sigi singsi maroina ekoi ge mitop sing henjalaga Manipur da Manipur gi hanagi leizrami ba Manipur gi yelhomi hai batare amadi lehomi yelhomi Manipur gi leizrami ba singsi da akai ba yam lakani hai badagi Manipur gi majority people ayambana masi NRC pami aduga loina na ekoi ge masida mitop sangpa thingngai damakta sang agasu maduga identity government dagi authority dagi pass ama parga akaknaba matamda sangakpa mari thokpagi record maintain tawngai gi damta ekoi inner line permit system ai namasu kana demand taw adu ekoi laibak phobadagi ekoi ge honorable home minister na Amit Shah na inner line permit system sigidi Manipur gi ayaba ekoi ge hanagi Bengal Eastern Frontier regulation gi
adudagi section 2 ga 4 ga madu dagi ayaba pidana aikogi inner line permit system si sanaba hore hojik lai ba question je aikogi home minister Amit Shah na nahan aikogi February gi date 8 ta ikhang khangogdana hojik aikogi kaino parliament ki election se at the door ni lai se tha ani I kumba tangai rai ba April gi mid April natragana first week of May rai dagi tawgani mid April lagi phaina re election commission of India na thambada ado segi chida aikogi citizenship amendment act se masi satnagani India pumbada haina hai magi statement che India pumbada before parliament election da citizenship amendment act tongan amend torga 2019 da pass tawkhiba basi act senarani higher pamatam da aikoi Manipur gi swaida kitang confusion state amalaye Manipur gi praja sinda kaigino hai matam da aikoi gi matam amada aikoi gi civil society tongan ba menpek kokomi na tragan ato pa ato different individual capacity gi mamam na su aikoi gi citizenship amendment bill keep oiring da masi ya de na protest tawe whether community mayam sina ai punsal narga major community singa ya ba majority na litaw raga so different community minority community sing chu involved torga contribute torga masi citizenship amendment bill se pass to bigan oin namdana pass to ke ekon ke 2019 da 19 gi ko ge December da oirangani citizenship amendment act se si on gram matung dagi khangudana aikogi 2020 gi February March adi India pumbada corona virus ki lakhibdagi masigi chapter se khra silent leigre masi hoji parliament election ki mamang da eksi sana halakani haiba matam da aikoi Manipur gi amoina mipai ningai khra oye kaigino hai matam da Manipur da maruina illegal intruders illegal aikoi immigrant sigi influx mayam sina aikoi gi no we hengalaktana aikoi gi demography da akai oire haina leiri matam sida citizenship amendment act si pass orga lakadoiba community si aikogi Sikh Buddhist Christian Jain Hindu Parsi makoi taruk si Afghanistan ne Bangladesh ne Pakistan ne akhoi di inak nang na thangnai jimdang ai je Bangladesh yam nak na thangna re Afghanistan gum badi khra thapkani Pakistan khra thapkani Manipur de yam laina machi sang amgani haina singnam gado ba praja singna so adagi khali sidi oithokpa yare sidi Myanmar amadi Bangladesh ne ba adu Myanmar gi chapter du madi CAA gi matang se kitang tonga leire ana sigi oiba sida masigi mi singina Karamaina hai matamda 2014 gi December gi tang kunthra ga ma thoi phauda India da lai khraba sang khraba missing hauji ke hai ba religious oiba religion the base away masigi community che Sikh Parsi Buddhist Hindu Christian Parsi makoi taruk si hauji ke hai ba country ahum sidagi December ki tang kunthra thoi 2014 gi mamang da India da khong da pham leidana leiramba taragadi madu India gi citizen amoina treat torane haibne whereas adu bataragadi aikoi gi Manipur maroina Manipur gi jumthang leiba north east leikai anakpa singai batare Manipur si state kharaga boundary lei international boundaries lei am sauna adu bataragadi haujiki 2014 gi mamang haijabai wani ngarang khaksanga amba mi oiramaga su 2014 gi mamang dai December tang kutrama thoi mamang da leiram me haina aikoi gi bus stand ani khang de na tagana bazar market ani khang da amada lemba mi sing du makoi su hauji ki haiba community taruk sigi amada belong to wi haina sarkar da claim torga hauji ki India citizenship oingai lak patar gadi aikoi da hana dagi aikoi gi di limited resource oi jai yamna nemi aikoi gi kaino demographic ta akai ba leigani hai bagi changes me am lei bagi ki ba lei aikoi gi indigenous community singi kaino identity mut ki gadra hai bagi apprehension sound lei sugum ba state amada di aikoi gi sina concern ba aikoi pam de handai su pam de haujik su pam de an aikoi na pam je se hauji CAA sina at any cost ta
manipur haiba manipur dadi north ki manipur dadi konsel loi haibji tarang tarang oiba white paper amma tangai fadana puthoningi adu kai gumba exam to boma putho hodo batargadi confusion state thamba targadi aikoi tungi future da aikoi madu agitation tawbada chok thakib jai namdan india government na madu salai khip targadi hojiki community taruk sina missing ama manipur da thamak batargadi aikoi da problem hoigani han bagyoina ina first round thamjabji CAA sina manipur da sabsana consuloi manipur da madu chatnaroi habse madu gi white paper ma union home ministry dagi madu thokpa phangba madu thamba pani habi okay yam nungai jai yambar bi yo fum sima da Athouba da laksa da Athouba da laksa ni mase da Athouba hojik sti CAA gi matang da union home minister na phone ke wa fum sida India gi state mapan da di citizenship se pibe gi ayaba se pithokre hojik aduga handak lakadori ba lok sabha election chi gi mamang di implement ogani habi wa fum amasu yam phongdokre significant oiba state waitani haiba mayam se masi gi manung chen chen handak se ikui dringai da Manipur gi civil society organization sing khara dagi maroina hojik ki people's influx ka na immigrants gi lebe issue si yam kana sida khongsin junction level jese IPSA ki maike degi amasung Manipur gi FX body mu eriba amuko gi maike degi Manipur especially Manipur je CAA gi implementation da masi exempt ogodo bani habegi demand ji yam kana thammi aduga to hana India gi tonga ba leaders singa thamgi mumui ki statement dadi Manipur aduga Meghalaya amadi Mizoram loina Nagaland harbi state mari je exempt ore haba wafam di palli adubu somdagi Congress ki spokesperson dagi muk thami wafam sina white paper mada natragana CAA ga mari leina law du da provision amadi aikoi Manipur exempt owe haba si yawgodo bani natragana Manipur interest so kani habegi wafam ni kari habini chumme adi koi sidadi already koi influx population na maram moiraga demographic imbalance ki yamna achouba koi chaithing phangaba state ama hairagi de koi lebak se oile rabane ngasi mak yamna thengnari ba koi gi yamna violent oiba koi gi series of koi gi crisis samala ise sishu magi prime concern prime kanu cause hairaga di koi demographic invasion namane hainari bane ko aduna sigi poche laibani na koi miyam khudi makta already koina mamang da citizenship amendment bill gi matam dagi hau torokpa then JCLPS na hau torokpa si adum nawai 1980s dagi hongna adum foreigners issue dagi matang lakpa sina koi da influx population gi influx migration gi magi issue si miyam da ngasi su dum adugi apprehension nama isada dum adugi insecurities ama dum la loinaraga koi singa si hingi ba kunai amane aduna mayam na haibiri ba ozar binuri thambiri ba poching du absolute oise haibani aduga magi implement tawdori ba law dugi bai chap chana madugi definition du phajana clear oina miyam da khangan ba uhan ba du yam thok tai haibado sidi dum mi khudi mangna dum koi haibada madu landena lawe of course mamang da makoina koida inner permit extend torokibasi CAB or CAA exempt tawna bagi sigi reason sigi magi my condition nama yauna union home minister masana parliament statement pibada dum yaukibane aduna adugi potugi mari lena na CAA hek declare torokpogai roina na dum akoida ILPG hana extend tobugi declaration lakibane hajariba aduna adugi potuma leire ado akoida hojik yamna concern ori di kaino da akoi gi da magi ineffective implementation of any laws or any legislations or any form of akoi gi regulations hojik ILP gi tawrise ozarbi jiri da gate ama mau da gate ama airport ta counter ama sina akoi gi lamsi da mitop changba thingge se pen braba aduna changi sidi lambi sidi atop yam lei re atop makhun myam lei adu changi ba sing se chumna gi koina entry and exit gate ta check to bu khaktani yaro matam gi vulnerable oiba periphery villages mayam se sidi the routine scrutiny or routine surveillance am to bodong na huji koina sona kan gi Gujarat Rajasthan ki Kutch ki border da kari da yengu tar di BSF sing every village si routine or magi regular surveillance or regular magi bombing operations dum tong ne mi to chang bra kamai to in han mi mesa khang dam lak do kari no
very yamna vigilant in lay bako akogi somdadi ILP chana ifna kuire adu chumnagi entry and exit pass ta paisa kabado revenue kabado report tu khangna atai singse koi kitang akoi da transparent oi da ba haga da tagam du gi ineffective oi da ba ineffective oi ba pot khara koi dum uba phangi aduna law enforcement agency singsina madu phajana thabak to busa maru oi ba CAA gi ogera then akoi gi ILP gi ogera whatever lai bosi madu mathau ta ba number 1 number 2 da CAA na oirak pe aba problem si I am tanga puthok cha hoge chumnagi law da exam tawre hairaga su ukoi miyam di masida yamna alert oi da bi yaroi kaigino hai kanda all India gi oina population density se ja all India gi oina di average of 418 m per square kilometers khoi manipur na 128 or 130 jo haira se ko Bangladesh na 1168 1170 hadi koi immediate neighbor se sigi population density se tung matik wang moi mi je lebam lek to gum bane ba ingon koi na jaga le ro space yam limited oi ra bane ba then some la kan dai koi another immediate neighbor oi ba Myanmar sina matam buna makta crisis after crisis so there is a huge movement of population Myanmar da na mu sathi se exodus se tum thok le ra bane ba aduna sigi thoi ba exodus simaga Bangladesh the leriba population density simaga India gi leriba average population na 500 yori siga aikoi is the yamna sparsely populated oiri siga di mioi ba habasi anang badagi arang bada chenjala kwa ise sini mahusha na migration se drama thokane ado aikoi is the hang ibil lam sing si atopa leba ka mana deb aikoi gi sidi darbi maru ma langjalam bada haudu ba leite so human survival gi damakta di amna mi kudi mangna laga samna habda Bangladesh tega chela ga sida lakun da ki mata amon na chaning bai wari leite mandi thar guni hogdoi ne ching oi gera part oi gera labuk oi gera ana sigi leri ba pot mayam si khang kanda population gi magi density si yeng matam da su ai khoirom da chenjal lang ningai khoirom da chumjal lang ningai maram si yam wang ana hai ba sigi ka tare factor mayam si leibani na ai khoi CAA na Bengal si yorokani Bengal si yorogadi Assam se dum leire aduna Bangladesh tagi torkadoi si Assam du su mayam lakani adagi kano du su Bengal du su lakani adu dagi mo koi Manipur da lanjalak podo ahan ba first magi kai hetare magi first landing state to the Bangladesh Bengal oi khibi Assam oi khibi then ma citizen on grani once you become a citizen of India you are free to travel or settle any parts of the country adu matam da khoi des da mu ILP do get home jinata ba to phom changa ga changjang ki bada khoi khangwai ba jiri da ngasi le ba phibum du da hena mi changna khoi khangwai aduna hari ba sigi issue se lei bani na India gi wena CAA si moina implement torani have do tau tar ga su India gi interest tau ja tar ga su khoi gumba yamna microscopic population lei ba yamna kai hai tare khoi gi indigenous population da su yamna khoi gi fragile oi ba adu khoi si anytime India gi lei ba yam graba population jina khoi si anytime khoi si yosan gi bada khangoroi da por ma lei bani na khoi di extra vigilant oi da ya roi adu ga extra caution log da ya roi adu khoi gi state na su ILP bu oiro NRC bu oiro masi khoi khara kai hai tare ILP sima khara hena khoi double triple times khoi hena khoi effort pi batai madu khoi gi kano tong na ba khoi gi control tong na ba hona bada aduga NRC si jo khoi maram di kaino da khoi na hujik si khoi na NRC demand to isi haugi ba chahi almost half a century more than half a century sigi matam sida Myanmar da thokpa unrest khudingi Myanmar da thokpa wa thok khudingi khoi sidais da mi se maron wave nai na khoi chensel lakrabane moi me am dune ngasi ancestral land claim to rise moi me am dune ne ngasi lan ta khalai se adu da tana Bangladesh East Pakistan war da mu khoi sida refugee wena adopt toroga sero da thamiba saiton da thamiba Bengali myam thamidana ko sumai to na khoi sida matam gi khoi gi neighboring country and neighboring state sing sida
Thokpa, any form of political instability or crisis or any form of magi unrest lak matamda web nine I quilam sida changjal kiba miyam se machi koi phajana matam du da koi proper regulatory mechanism amana koi refugee or adopt to mi sing do ngasi adu database koi de leite state government de leite Indian archives de leite mi sing do kamai enroll to roga moi de sanction si kamai to no koi khang de ba adu to hodo du na ngasi adu mi sing du na ancestral land ni haigale तो implication में हम लाए history अकोई की history दा challenge तो शलकपा अकोई की sacred sites सिंग दा मोइना occupy तो शलकपा अकोई की forest area थुगाय रखपा environment अकोई की damage तो रखपा कोलक याम लाइक रहे factor मधु आई मथंग second round NRC की seriously रख सके हौजी की बोल दा आई ना concluding आई की first round जाए ना hygienic बसी state ना हारी बपोची CAA implement तो रनी हायर तारग दी अकोई की लेजरी बा इंडिया ना provide तो रहा अकोई द पीरे इबल laws है inner line permit ki laws e Bengalian frontier ki laws e masi ekoi hena ekoi maya phengaga acham bilonda ekoi ki honorable me and bhat tan na ba hena maya phengaga maya je mukka khare na thawalaga effectively laws e amtang implement tawna na ba ekoi hena section ji na mai thamje CAA lakadori CAA sigi manung da Manipur yaw hai ba wafam de hana thamgiba leire but madu provision na moina CAA gi law si de yahon bachangi hai ba Manipur peoples ki demand leiri madu mangni ngasi ki dialogue si da reflect tori ba kari gumba CAA sini India da chana rakta ragadi Manipur ki neighboring states sing si da gi lakhiba country sing da gi lakhiba makoi ki oiba political development sing maro ina magi political instability de ki thoglakpa madu ka outcome mayam dana Manipur da saitheng phangkhiba si ngasi phawba leire madu matung thol na bagi damak hazurjik leire film sida ikoi khulai amani haidana leire ba IPSA mathau sangba ma changi hai bagi wafam ma ikoi datho bagi ma kai de thambire ai yamba Rabi darak sen musi yamba hojik se National Register of Citizen NRC si chanhan biyo hai basi Manipur yam gi yam chawba demand ni loina NRC da tawdori basi 1951 gi census data da yufam oiraga maduda Manipur gi population se identify tawdori bani Manipuri people se adugi makha tarakpada madugi manung da chanba na traga chandaba hai badugi oba tongan mofum la kadoini masina Manipur gi native people singi rights ama protect tawna bu khona ba da kayam chawna mating pangani ne khali amasu Manipur da changkhiba influx natragana ngasai migrant population mayam se khandokpada NRC sina kadai phaw mating pangungani ne khandi keno Miraj NRC pam gadauba community singse Manipur da khoi ki chahi lisang sina lai haiba tare lamdam sigi leihau da tuatna tinna dana sauraga lehu lamdam sigi londa lamdam sigi phijet chaksa lamdam sigi nat ai Manipuri ni haina chauthuk India gi mamangda limjaraba adugumlaba jati sing community sing do aduna NRC pamgone mande magi identity si NRC lakpa matamda ma amakena masak thokba ai si India gi citizen oiba tanatana ai Manipuri ama haibagi keno do so adusu laksaganeba ado marak sida atopa state tagi atopa country dagi lamak hang dagi lakpa aikoi gi lamdam sigi lehau da lamdam sigi yelhomi gi manung sandaba haiba tare lamdam sigi adumba kangbu sing aduna di NRC lakpa da apprehension ama leigane that means isam jam naibda 1951 haija baiwa neba 1951 gi mamang dagi sei yang khai muksa muk haipet hangkat na lakpa mi hai seba adu ai phawba suppose 1900 tagi lakpa hai seba adu ai phawda su apprehension leigane ba NRC lakpa matam kai gi noi matam da mana documentation ama document da base tawra kaneba lamdam sida sahi kai mamang tagi magi forefather sing magi grandfather adugi magi kain hierarchy ama yeng pa matam da madugi ma si lamdam sigi mira India gi mira natraga Manipur gi mira hai basi identity dog pa matam da document yam luga do ba adumba people sindo adudadi NRC moina di am oppose to ganeba aduga no aikoi di we don't care aikoi whatever laksuno NRC lakona aikoi di lamdam sigi charon churon sai chau hummena sanga yana sai lising ama leiraba aikoi gi sumbani haiba singdu dadi whatever madu apprehension amta leiroi madu welcome to ganeba NRC ngamdi maduna adu luriba si poche aikoi gi government gi policy India government gi hojok ji pali ba lengak
खिगी बीजेपी लेंगा असिगी पॉलिसी सिंगा अखोय करायो फावबा इफेक्टिव ओइना तौबा ngamgadra ngamoidra thajaba thamgadra thamoidra duneba hawjik assam da lupa crore kya sangni NRC gi hona matamda assam hawjik mai pak ngamdra na leye anyway adu mai pak khidre haina manipur tawguno haim nate manipur su tawbiyoba tawbutubu akhoi gi election gi agenda da election da praja da mamit thok nangai tawbu oiba targadi madu akhoi gi like akhoi bu apangba siba tagane that means inner line permit system manipur da pi ki basa inner line permit ki damukta manipur north east ki makeup thon basi manipur no host oike manipur na flagship pai ki adi duga hokpa matam da yam kan hokpa matam da 2019 da parliament ki vote longna rakpa matam da aikoi gi manipur ki MP ani si krai da bota tan ga ren makoi gi favor that ngai hona matam da parliament manung da gi mifam to inga manung da pung baru gi da honorable home minister Amit Shah na phone tawraga manipur gi chief minister da noi gi LPP gi hak pane. That means circumstance na situation na demand tau kibo oi kiba manipur da LPP ge na thamoi seng na kai gumba plan lama tawrga tau kiba dinate khudakta magi adu khaki vote ki madu ki MP ani du ki vote ya maru oi kiba tam 2019 parliament ana parliament phaming sitting manung da pirak kiba matam da ko anyway adu makoi na madu khudong sabal so aikoi da LPP pirak padu aikoi phange haraure hauji lai ba poche Ram Mandir Sabalu itu ada parliament election dengan dong Ram Mandir Sangai nan date 22 January de Sangai historical event ni haina tawe haidi India ada majority Hindu no ai mathang da Christ ato pa community sing oi banina Hindu ki vote chi phangai hona ko matam da madu ki target ama taw prase nade NRC gi slake NRC chi as soon as possible taw biro ba I could welcome ne NRC sidadi no doubt Manipuri moina Manipur gi aikoi gi leijai ba aikoi gi Manipuri bu ai Manipuri masam ne ai chau thok sab mi moina aduga party gi stand do oina so party gi stand do so NRC de welcome ne ba lai ri bu pot chidi hauji government na to India government gi mieng maruina Manipur India BJP gi lenga si gi policy si khajik tang I mean amtang matam bau chake demonetization to matam da November gi tang ni 2016 da khudak ta to matam da Mahatma Gandhi ki series over rupees 500 amadi 1000 ki series se ban to kheba ko mi kya sina ki tu aduga 1000 kaino gi 2000 ki note ka 5000 note ka pudoi 2000 note to hauji mang ki da mutkre black money pura kine ba haiba mang kre farm bill ahum du puthoki matam da mi kya Punjab te shira matung da refill to kheba aina haijaning zero balance account da lupa lak 3 ne hapaga joker ta kre hauji demonetization to matam da zero balance account hang ba mi gi paisa da account transfer to salaga ina kun ba black carbar to ba kambu gi di paisa me amma de transaction to me na hauji balance case le re yoko account holder na paisa phang da ba du ka case na son da leiba adagi live poaching ji aduga ama khwaidi latest soibam khak haijage free movement regime se kamai to ganda aikoi gi 2018 da hojik paliba India gi BJP government sina Minister of Home Affairs na 2018 da free movement regime se yahan gieba haibadi thangnaba Myanmar foreign country ga Myanmar gi India ga kilometer 10 to ki se without visa da visa jautana sathok sachin to yahan gieba adugi yahan badu da gi ngasi di 2018 da gi ngasi bauda illegal influx myam sang e khole haiba myam protest myam to matam da nahan this February ki tang ni panda honorable home minister Amit Shah na free movement regime scrape to rani haina ma haib that means mahakna ngasi sahi taruk ki matam sida sahi taruk phakpa matam sida illegal influx myam chala matam da mana madugi du script torni haiba matam da Manipur ki people myam harawe aikoi ni yeng gadau de makoina free movement du su makoina pithokpa aduga makoina amaka thingelani haiba harawe che that means makoi policy do makoina soi ki ba policy amne aikoina haraw ngai oideba makoida rethink to bam tangai fadeba makoina lan ki step ba prajadana madu gift oina piba malale Manipur ki prajadana nan February ki date 8 free movement regime script to rini haibda Manipur ki people kyan haraw do idea am khan thaningeba madu haraw ngai oiba pot natte government na sina India government na makoina thang ki step ama soi ki bama handok sabani haina makoina aina khalaninge hauji laiba pochi aige CAA gi matang sida inga sai ahan first round da sudi man tawjabaduni aikoi ga dedi yamna problem oiba polam ne aikoi NRC na sumaina aikoi gi 1951 da base year or ne haiba aduga ILP da 1961 da amko igani haiba aduga ILP has a particular indigenous community ki da makta di free oiga da polam ne ba do indigenous side se 1961 ne lep ka da bro Athouba
1951 na lep ka da bro ba indigenous ki ILP da piba ILP si maroin indigenous da oi indigenous ki opportunity am oi ba sa sida bu behavior thambam thok pra haib du ne ba ino hangang janing is behavior thamba ta ga de indigenous ki wan thok su lai roi 1961 की नत्रगा 1951 की मतुंग दल आपों अदि ममांग दल एम्बंग कोई लोइने इंडिजिनस ने हाइबे तारगदी इंडिजिनस की कोई की मालेम की ने यानर बो वहन थोक अदुगदी ताइवान अबु ओयब अन हौगी लाइब पोचे इंडिया गवर्नमेंट ना कोई की लेंगा का बीजेपी की हौगी पार्लियामेंट यूनियन गवर्नमेंट असिना कोई की कईगुंबा पॉलिसी नत्रगा प्रोग्राम मागी पार्लियामेंट की इलेक्शन की ममांग दा लाउथोरक प मतम दा कोई मणिपुर लेंगा कोई डबल इंजिन है तारे मणिपुर दसु सेम बीजेपी पार्टी ना खुबा खुबगी महुता मणिपुर की प्रजा की दमक खलगा असांग विजन अमे येंगा अकोई खोंफम चेना अकोई सेनौब तंगाई फदे फ्री मूवमेंट रेजिम मधु स्क्रेप तौरनी है हायकपदा हरावबगी महुता अकोई ओ सोयकिब खोंथांग अमा मखोइना मखना रिथिंग तौबनी हाइना तुमिन लेसलगा अखोगी मणिपुर प्रजाना पामीबा हौजुजी तंदु लेता दबसी करमाइन तौरगा शांति लेगदगे हौजुजी कम्युनिटी अनी मरक्ता काम लेबा लानसिना कम्युनिटी खुदिंग मक्ति सोले इकोनॉमिकली सोशली पॉलिटिकल लोइनमक सोलेबा सी करमाइन तौरगा थिंगदगे हाबदा इंडिया गवर्नमेंट ना मियेंग संगबिरगदी अखो इंडिया गवर्नमेंट बु थागत कदमने इंडिया गवर्नमेंट मियेंग संगबिदे अन हौजी हाइबा लाइबा पोतसिजो आइना मरोइना पुखदिंगेसी अखोई NRC दी वेलकम तवी NRC दी ngasi maktai hayeng maktai hobiro tawbadabu si sina konsiloi manipur da konsiloi haiba se si di yam clear ka thamningi ani suba amana si na konsiloi haiba targa su ja thona haib du maina na koi na akhoi da di akhoi de demographic imbalance ama lakani khali kaigino haima tumda ngasai duni West Bengal da chang khibaduna Assam juk salakani Assam dagi jiri silchar kasar lakpa matamda Manipur jo kholai India sidin oraga Manipur gi ahang ba kajin ko loyam loya da khaji khaji karte leiba hokib dagi permanent citizen on kidan ne akhoi dam problem oi gani maduna akhoi gi inner line permit system gi checking point si akhoi gi periphery da leiba so amada su am kankhat amda changi aduga CAA na Manipur da na kai seng na council loya sema white paper ma puthok pa se atuba matamda Manipur lengang na suma si demand to from thoi have se okay ai Rabi da yamaten question da hangjauge ai gi home minister na da thamkiba wafam si citizenship amendment act si India da leiba any population amada community amada citizenship lokthokna ba nate masi minority persecuted minority sing moro in India gi neighboring states sing da leiba country sing da leiba equally persecute to minority sing Muslim din nataba atopa equally population sing asida citizenship pinabani have you from the kamai ying be masi hojikti ek on khaba se khoina sigi chapter da madu lali chumi phatti haiba masidi law court ta challenge torga tawsu tawnakre adubu government paliba government sigi mayukta challenge to vibe se mai pakpo oikhidre adubu India gi section khuding makki madu any Hindu community de chu Christian community de chu Muslim community de chu ayambana oppose to ki kai gino hai matamda aikhoi gi hana leizari ba India gi hana leizai ba mi million samaga kuthraga mapan je si mabuk hana thalan ko nahakna mapalam dagi Pakistan da Bangladesh da natraga Afghanistan da leiba nahakna dharma khajik nang nei haibadu nungsibagi mahuta haina haikibane mamdi India da sakthung phidung daba India gi economy da yamna sokchal ba India da laira ba nom gi chara ani chuna saba phangdaba mi kayam leiri ba sigi hana semdabida mahakna masi taseng bagidi political gi mileage amalo ngai political gi mamdi magi government da mahakna madugumba pass tawkhibata argadi subsoi joidna haiba illegal immigrants myam 2014 gi December tang kutrama to mamang de lemba mi singsi sujoi joi de magi political party to vote pirakani khanleba khan baduna bu mangna adugi behavior ama to behavior to su Prime Minister Narendra Modi na 2014 da Prime Minister oibaga adugi sahida ne adugi sahida constitution gi ekoi gi preamble da yawba secular amadi democratic haiba matamda secular to lokthok ngai khona keba ko aduna magi political gi khudong saba law ngai khona bada community khra adubu mak ta sengna nungsiba sarga hapu oirangani haina idi khale ai da thobu dong lakchaningi was the best year gi ofam zine tasengna Manipur da demography gi oiba imbalance ama lei
haibagi wafam si madi masigi evidence ma ama laigane na khali masida nadana manipur people gi oina magi historical reality de yang akanda manipur gi collective interest demography gi challenge ama laibra na not just a question of maitai gi natraga any community mi gi nataba manipur as a whole yang po na khoi the demography gi challenge laibra je mamang gi pakum da thobuna fazan reflect obi re now live question se khoi da 61 gi base year gi question ama NRC dana 51 gi ofum puthori masida chumna haibida di am live but ngasagi chahi century am chahi chamung lesion graba natra marfu mung lesion graba macha masu phawba sida khunda dana leigraba miyoi kanglup amadi leidoine ba swaida ado sigi versus the kamaina human empathy natragana kamaina leiriba ekhoi stability the effect odana ba law and order maintain to ngamna ba kamaina swaida 61 gi question natragana 51 gi question je kamai address to we have that hope 61 51 की पोट से तसिंग बदी आर्गुमेंट से कराई दे मसी की डिफरेंस से कराई दे लाखी के दा कोई ना मथंग मथंग सुन तो पता कोई पीपल की डिमांड दे तो 51 ने बिकॉज 51 सिदगी मियाम ना खंग बदा कोई ने इंडिया की पार्ट वन मर्ज तो ग्राम तुंगदा 1950 दा कोई की हाना लेजरम बाय कोई की फॉरेनर्स परमिट एक्ट तो अदु दो मोना स्क्रैप तो थोखिएबा अदु तौरगा कोई किसी इंडिया की पार्ट में पूरा कोई ओपन बॉर्डर पॉलिसी में लचत क्रेब अदु मतमदुदगी दुम कोई इंडिया रोमदगी चंगजलखिबा मी से अदु मति यामे अना कोई की सेंसस से 51 की सेंसस की रिपोर्ट की मतुंग 61 yung toro kanda huge कोई की rise in कोई की population कोई की मरुएना non manipuri sing की population हाइगलखिबा अदु अदु की पोस्ट सिंग दुसु याउना कोई holistically अखोना मिटोब से फजना अखोय आइडेंटिफाई तौथोसे हाइ तारगदी 51 तौबसे चुम्मे हाइबसे मागी लॉजिकली जो दुम ताजाबा हाना देदुई ममांग ददी कोई अखोगी फॉरेनर्स परमिट कनो से लेरम बनिना सिस्टम से लेरम बनिना निम द चंग यादे परमिशन याउ चंग दे यारम दे अदन अदुई पोतु दगी लोय हाइबने अदुगा स्टेट ना वो मोइना 61 नो दे याम कन तौखलेशन मोइना मोगी ओइबा कोई ब्यूरोक्रेटिक इशू दा मोगी फिजिबिलिटी येंगा database to label later ba de hang adu do fill da mu koina madu apply to buda feasible oi boy da ba hanagi adu gi directory me am do ai hai do sai adopt to river refugees when adopt to ki do center da gi madu gi fund nung release to na ba communication to gi document loi phange ba ada chang ki mi sing mi maming ma tha list mu phang de ba akoi state sina maintain to do be chang ji ba jari ba ana adumain tawdana koi ji 51 gi sidasu moina adugumagi reason nama pisalaga moina 61 sida da oina tawba ada yeah, interestingly Manipur the archives and natragana Manipur the changkriba post Manipur merged to India post merger the changkriba mayam se gi database phang de ri je aikoina kai ge darbar gi resolution sing pa ka dadi Manipur do mapan de gi changpa aikoi gi Indian sing matam de gi foreigner mayam je changkhi moi ayaba lehenjira leheloisira ga haiba gi darbar de resolution lo se moi lising amaga adu tare hadak lehen bagi ayaba ji darbar na pi re si ga haiba gi adwai de leirami ba aikoi gi way of reporting and recording and system ma ikoi chatlarami ba Manipur is an independent nation kamai yi adai disu ta thob kitung padbiyo masi aina su yam toina he haiba ma lei 51 ni mamang de leram bai khoi gi lengak lon se shinai khoi gi lamdam sigi miyamna yamna organically groom torga puthorokpa adum system ideas ngak tanina lamdam sigi magi absolute interest lamdam sigi magi value system me am loina khangaga loina understand tawraga demography gi oro amagi oro loina khangaga semak pai koi gi system regulatory mechanism system law nga tane ba adugi photo 49 da merge tawra matung da moina effect hek tawki badai di adu loina abandon tawthokraga koina forbid tawthoga india gi constitution adopt tawbane ba india gi constitution se draft tawbude horaga enact tawbu phawbuda aikoi gi oiba wahim yawbuna te moidi whole new delhi da tawraga mainland indian gi magi socio cultural and historical background dagi yumpham oiraga develop tawra dugi idea dagi sagalakpa semakpa constitution gi idea ma khakne india gi adui poto aikoi di stage da aikoi da superimpose tawre aikoi na adu da yana adjust tawra chatramnina han lerami ba aikoi gi midyeng
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟ ꯃꯌꯥꯝꯗꯣ ꯀꯣꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟꯗꯨꯅꯗꯤ ꯑꯝꯇ ꯔꯤꯐ꯭ꯂꯦꯛ ꯇꯧꯕꯤꯗ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯗꯩ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄ ꯂꯨꯞꯍꯣꯜꯁ ꯃꯌꯥꯝꯗꯨꯒꯤ ꯑꯍꯣꯕꯗꯨꯅ ꯑꯆꯧꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯡꯖꯕ ꯍꯥꯏꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯁꯣꯏꯕ ꯀꯥꯏꯊꯔꯛꯅꯕ ꯃꯔꯝꯁꯦ ꯑꯗꯨꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯊꯣꯛꯂꯛꯈꯤꯕ ꯑꯗꯨꯅꯤ ꯗꯥꯛꯇꯔ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯀ꯭ꯋꯦꯁꯟ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯏꯕꯁꯤ NRC amadi CAA ki national politics ta taribu mami aduga ekhoi manipur ki context na pumdong dongan ba magi manifestation ama leibase sigi sida people's ki concern ama da demography question ji every issue dai khoi jidum tholok ba even handak cookie maitai gi sigi leiba nakalam internal conflict ka haiba swai area se sum sigi portion dum reflect torok ba any ILP gi holda adagi then any issues ta dum masi dum reflect tore swai da kamai India ki national politics versus manipur gi oiba politics sida leiba people ki aspiration ki tariba mami ani sigi khena baze any India na puthorok ba pot amaje manipur yor pa madam da di magi tongan ba character ma environment ama dum leiba je kamai yeng be ai Jamani hujai haido haidi India ki wina setori poaching sidi moigi socio cultural aspect gi loin develop torok pane moigi wakhanda leibisi adugi environment da chawk pa du environment da like tamak pa adu environment da gi legal expert or mi yamna draft tawuni da ana moigi social context gi loin sem bane ba adui poto akhoi somdal yor kan da di akhoi ga moiga di socio cultural di akhoi di kaimda sumai chu leina de chumne gi religious line da Hindu population ama lei haiba wane Islam ki khar lei haiba ne but akhoi gi sida leijari ba akhoi gi yamna native oi ba akhoi gi character do adu dem te reflect to bunte akhoi gi way of life akhoi gi way of thinking akhoi gi geographical akhoi gi magi topography ko akhoi environment akhoi gi chinjak food habit odam to manade na ko manadri ba mayam duna manada ba pora mana sema ga pura la ga sida akhoi ne hekta madu adopt to buni na aini he haijaba akhoi na ngasi bo hingai se we have been adjusting to the Constitution of India. Constitution of India da koi adjust orga hing bane ekoi gi oiba samna haibda ekoi na mapung phan ji hai targadi ekoi gi hana lejermi ba Manipur gi constitution do madu India gi constitution adopt to bi ga dong ne adu da pirami ba provisions sections articles magi preambles mayam do loina ma reflect to bi ra kan da India constitution hapaga adu chanan biragadi adu terminus na pami ba adu mahau tang bu phangane ba adu bo laibak thibide ekoi madu di adugi kanu de koi ngasi bodi phangdre hena dum moigi assertions na henjila kanda ekoi si completely adum ekoi gi hana isi pungau kau kro haibo chamani like tamba bi da tambi bi da ekoi yaholak trabani ekoi gi geography ekoi da khangandrabani ekoi gi syllabus da ekoi gi phungawari khangalak trabani ekoi gi hero mo masa khangalamdrabani na haidi aduna completely there is some kind of systematic subjugation ama lady sigi systematic subjugation sidagi tholake hai taragadi we also need certain willful visionary political leaders who has the capacity to argue who has the capacity to justify aduna akogi oiba lengak onama akoina phangiba sida lady se ngasi miyamna penadri si kai no hai kanda it's completely directly set from New Delhi aduna akogi sidagi wena organically same lengak lonama not necessarily anti India way jaiba nate India is very much an opportunity country masida koi khudong chabe am lobi ai ozara bina makhai piba achapot all age group na chaba ya ba yam hawom puthong amadi India gi karo chama ga nifu sina tangkhaim na mi karo yankai khaktana leibada nongmada karo kulmunga kulmai positoi ne hamnida that is the opportunity we have tawdu hariba poto aikoi na madu yon ngamna bagi aikoi da madugi kai hatare madugi liberty madugi necessary ekoi da legada ba potentials me amdo ekoi gi angang sing da ekoi na education dagi kai dagi training piraga pukhala kada budu ekoi da madugi khudong chaw do phangak ta budo adugi award padu ne okay thank you so much mathang se ekoi yamra bidalak cheng baje asa yamban haigi ba yam awi wa form ma yauri native people miyam nadi NRC da akiba leite at the same time NRC bo appreciate away anticipate away NRC ngairi am NRC da nungai ba phungto I habagi wafam ni aduga madugi implementation ki adwai da problem lerakta na bagi wafam ni thamgri ba wafam je so NRC je hojiki population ki challenge made up to matam da how far NRC can be a tool amo ina sina ba da kayam yamna khudung jaga da ge hek basni kari effective oi ga da ge habsni kari habini basi khwaidagi phaba poche aikoi gi matam sana madu thabuk oina implement tawba ngamma bakandadi akogi mapung phana pangthokpa ngamma bakandadi ngasai gi haise
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ NRC ꯁꯦ ꯆꯠꯅꯕ ꯍꯧꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯤ ꯐꯖꯅ NRC ꯁꯤꯅ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯅ ꯂꯣꯏꯅ ꯔꯦꯁꯇꯥꯔ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯃꯒꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯃꯁꯛ ꯊꯣꯛꯄ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯥꯏꯗꯦꯟꯇꯤꯇꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯀꯣꯅꯣꯃꯤꯗꯁꯨ ꯏꯀꯣꯅꯣꯃꯤꯒꯤ ꯂꯥꯏꯟꯗꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯥꯟꯅꯒꯅꯤ ꯈꯜꯂꯦꯕ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯂꯤꯃꯤꯠ ꯃꯁꯤꯡ ꯂꯤꯃꯤꯇꯦड ꯑꯣꯏ ꯃꯁꯤꯡ ꯑꯃ फिक्स तौगनी अदुगा मदुगी फैसिलिटीज सिंगजी सेंटर दगी लाखपोरसु स्टेट की लाखपोरगसु स्टेट की पीपोरसु वालीबर लाखपो मतमदा मदुगी मी सिंगदुगी मतुंगिना मदुगी पॉलिसी प्रोग्राम यातपदा लोइनमक नुंगाइगनेब अदुगा लेन लो सिंगदा अदुगी खुदोंग चाबगी मयामदसु मदुगी नुंगाइरप मयागनेब हौगिति अखोइगी सियामना यानजन्नब मयान तुयान कैनो मयानदा याम मिक्सचर ओइबा केगी मिंगल कैनो म लेइरेबा अना अखोइसी समटाइम्स कनागुम मी अमा अइना नोमा गुवाहाटी चटपगांदा आइगी फ्लाइट मनुंगदा तोमिनबदा नन मणिपुरी अहुम मरी थांगने मखोइसी मोय फैमिली सिंगदो हिंदी अमदी गुजराती गुम कइगुम सुखरा nganगुम तौई गुजरात असोमगी सु माले दो मोयजी थांगन कांदा मणिपुर की वारी दे मोय हिंदी दे लोन बका नोय काय देनो आय कोइ मणिपुर इम्फाल देने आय कराय देनो ओरिजिन दु कराय देनो आय कोइ इम्फाल देनो ओरिजिन ने दु हिंदी न कुमेबा दैट मींस मखोइना क्लेम भी तौजरेबा अखोइसी इम्फाल देनी मणिपुरी ओरिजिनेटी हायरेबा वेयर इज मणिपुरी लोन दि मखोइ nganingde अखोइगी इमा लोन ओइबा मैते लोन मणिपुरी लोन दि मोइ nganingdeबा मखोइना सिजिनरी दुदि मखोइगी सेटल ओइबा मखोइगी गैनो कराइ देनो सिटीजनशिप अमगी रूम लोबो मतमदा मखोइगी बिजनेस तौरिबा मफम मखोइगी लिवलीहुड ओइबा मन इम्फाल की थांगाल बाजार दो पौना बाजार नत्रगा मेजर खुन मंत्री पुखरी दो अदुगी जगह अदु खक्तनी मखोइना मणिपुरी की नुंगसिरबा मणिपुरी लोन नुंगसिबिदन ngangbि सुवाली मणिपुरी फिजेत सुमोय सेटपिदे मणिपुरी की फिजेत अखोइ कराय फोबा नन मणिपुरी सिंगसिना सी एग्जाम आई सिम लाना हाइबदि नतेबा मणिपुर की आइडेंटिटी आई मणिपुरी ने हैन साउ थोक्सरगा मणिपुरी लोन लोलिबा मिसी करम कना नोक त खमिनसेबा मणिपुरी की कल्चरल ड्रेस सेपा मणिपुर की अखोइ मणिपुर की सिगी एडॉप्ट तौबसे मपाल लमदगी संगैबा ngasi सही खरगी ममांग हायगे आई पार्टिकुलर सही हाई जरोइगे मसी मणिपुरी ने दि क्लेम तौजैबा मखोइना कराय फावबो नुक्सिबिबगी ममी उल्लगेबा नुक्सिबा तारगदी आइना आई इमा नुक्सिबा तारगदी इमाना पाम्बा लिकलम चतै चटकनेब आइगी बाबा नुक्सिरी बाबाना पाम्बा लिकलम चतै चटकदमनेब वेदर मादु आइगी बाबादु मसक थीगेरा फजगेरा अदुना तोंगालमने आई बाबाना सेटप फिजोन आई इमाना सेटप फिजोन दो आइना सटकनेब अदुदि सटताबिदा आई मणिपुरी नि हारगा मणिपुर की सिटीजनशिप फंगाय होनबा मणिपुर की अपॉर्चुनिटी मणिपुर की लेहाउ दगी अर्निंग तानगी होनबा अदुगा सागना मणिपुर की चारगा मागी बिजनेस की मागी फैमिली नुगाइना दिल्ली दा गुजरात बॉम्बे दा नत्र कोलकाता दा थांबतारगदी मणिपुर दा कंट्रीब्यूशन पीदबतारगदी अखोइना मखोइ से लेबगी मखोइना अखोइना अखोइगा चमानबा स्टेटस समा मणिपुरी की इंडिजिनस ओइबा सिंगसी मणिपुर की नेटिव ओइबा सिंगसीगा लमखांग दगी लागा कारबार तौरे मी सिंगसीगा चमानबा फैसिलिटी फंगबतारदी करी होइगिनी केनबा कै लेगने अन मिबना पामिसी आइना आइगी इरमदमगी आइगी साउथोक्सबा पोसे आइगी लेहाउ आइगी नुंसा सोर आइगी मणिपुर की सोइल की महाउ खंगजबा दुनेबा अन हौजी NRC सि लाकपा मतमदा मदुगी तरंग अमदि लाकनी वेयरएस मदुना NRC सिना ngसाइगी येलौमी की क्वेश्चन दुगदी खितंग कंप्रोमाइज तब वागने मरमदी येलौमी हाइबसिदी 1951 दुने येलौमी सक्ता कदो नतेब अदुना NRC ना 1951 बेजर हाइबनी येलौमी ना 1951 नते अन NRC की येलौमी का खर खेने अदुबु टू सम एक्सटेंट NRC इज गुड NRC अखोइ NRC सि तंगाइ फना अखोइ NRC लौतुब यादे अदुबु NRC के लोइना NRC की मनुंगदा within the ambit of the NRC who are the indigenous community of the state of Manipur हाइबदुमसो अखोइ खंगमिनबम संगे NRC की एबिट मनुंगदा NRC नि हारगा अखोइ लोइना लिबरलाइज तौथोखरगा NRC एन्जॉय तौरे हारगा अखोइ मणिपुर की येलौमी की आइडेंटिटी की मांगहन की बतारगदी अखोइ की मणिपुर की सही लिसिंग क्या की पुआरी की दो मधु ममी सामखिनी अदुगा मालेम के तई लेबाक सिंग ममांगदा मणिपुर ना साउथोक्चरबदो मांगखिगनेबा अन अखोइना मणिपुर की येलौमी की आइडेंटिटी इंडिजिनस की रूम सु कंसाइ बतारगदी NRC वेलकम तौबा एज वेल एज NRC की एबिट मनुंगदा अखोइ इंडिजिनस कम्युनिटी अम्मा सिनी हाइबदु मसो डिस्टिंग ओइना कलम अमा हापगा
those who A or B or C magi kalam mapada NRC da chumna eligible oiba haibama. Yes, if he or she is born on or before 1951 in Manipur or India, hargi NRC da madu eligible oibagi amma. Another column amda whether he is the indigenous community of the Manipur or not, haibadu da indigenous, non-indigenous. Ama kaktan kalam ma hapalingi so that adu argadi NRC mapung phabda nungai gani ana kala. Very valid and very good point. NRC Manipur people no welcome tawi aduke NRC implement effectively tawtaragadi Manipuri miyam gi oinadi kanaba mayam legani haibani tawu NRC is not a deciding factor to decide who are the native people of Manipur or haibasi madi aduna decide tawbada matik sa de havani maram 1951 haibasi dagi lairakpa natraga masigi mamang dagi lairakpa kangu to native people native people is something else Manipur gi lai how dagi chawrakpa masidagi thonglakpa people sing do oigadabani haibagi wapam ama panbiri ai datho bada lakchan mase datho Manipur da ikui dana yamna historic oiba high state government de lakhi khong thang se Manipur State Population Commission link givasini Manipur State Population Commission link aba matung da Manipur State Population Commission gi khwaidi primary taxi Manipur gi native population sing indigenous people sing identify to gi matang si yauri Manipur State Population Commission gi role si kari oihanningi habadune datho bada hangningi si hauji NRC Manipur de implement torpa amasung CAA exam tawnaba hotnarakpa matamda how effectively Manipur State Population Commission role ma loba yagi habasi Population Commission na di NRC kena torpada mana di magi di chumna gi koige population imagi kena do case to study to bukatne data collection to bukatne population hadi mi kok thi ba bane maduda kana no kari no kamai to buno si yakana duda concern oirakte aduga NRC gi sida to godo sidi bezier gi se kanu ne bezier se jarbi akoi yelong mi gi nate akoi native population gi nate bezier se na non manipuri singi bezier se to do se Dimapur da say ai example ma haijage ba Dimapur se hana ILP chana da ba Nagaland wa su Dimapur da thogala ching thogala da ILP che get le do adu de howe Nagaland da ILP chana ram se du makha Dimapur town ji di ILP chana ram de ba adu bu mamangi khoina irang kan torok gi matam du gi dai matung da dai du mo su chana ba hongna na ba mo gi bill pu thogna khotna mo e koina extend to gi ba ko extend to matam da mo tholai si 21st November 1979 mogi cut off base years ana 21st November 1979 gi mamang da 21st November 1979 gi mamang da Dimapur da settle tawraga leigraba non tribal Nagaland non tribal Nagaland da leiba non tribal naga nataba singdo moi da mogi permanent akoi ka hetara resident certificate ama moi issue to bone adugi resident certificate issue to bone ba adumai tong nai khoi gisu koina 1951 na se tawisi khoi lamsigi yellow min nataba kanglu phurup nataba mi to palai ga leisalai ba mama ne changjala leisalai ba india rom di la leisala khriba leidane bangladesh la le khriba mayam se makhoi da 1951 gi mamang da changa ga leiki boi ta ga di say for example khoi gi hek mamang du da kasturi ga leidi da kasturi jari baning do da ba matam de moi di chengi kari nupilan to poda kasuri chenari ne hai dana ko moi de du matam de lera khaba kanguni na adu moi gum basine lamsigi yellow midina taba but 1951 gi mang de lera khaba do moi de koi some kind of recognition categorization ama de tham de ya damni na adu me am de thamak na bani aduga NRC gi significance koi sidadi kamaina maru ke hai kanda ngasai gi aini ngasai Miraj jo haijaba since 1950s several wave of immigrant population koi sida arrive taro koi yoshalaga settle toksan giba mayam se masi koi matam gi properly madu check to hodre madu regulate to hodre moi singdu ona tenana moi da extra privilege pithok dana akoi na phangdaba joina phangdama mayam du moi da pithoga moi noina adugi perks me loi enjoy tawraga akoi ithak to ina moi protect tawna no constitution na moi oina protect tawna na ba law se tawga akoi sina excluded community when le koi type ta laki base
सिगी पोचे कोई रेक्टिफाई तौगे हाई तारगदी NRC सिना कोई इंडियन सिटीजन अमोना रजिस्टर तौबगी प्रोसेस सिदा बेजियर सिगी ममांग अमदी मतुंग दलाई बिसिंगसे मसिदेस कोइना असागी परमानेंट रेसिडेंट न कनानो न्यू सेटलर्स न कनानो नेटिव न कनानो इंडिजिनस न कनानो है मादु कैटेगराइजेशन दुदा मी सिंगसे लोय हापचन ग्रकांदा अदुगा चानबा मागी फंगबम थोपा राइट्स एंड प्रिविलेज तो अदुदे अमु नहोना कोई डिस्ट्रीब्यूट तौथोगा हिंगगदी अखोय चेक एंड बैलेंस लमसिदा खुंदारिबे मी सिंगसिगी मागी सोशो इकोनॉमिक एंड मागी कनो सिंगसिदा प्रिविलेज मैम सिदा मागी चेक एंड बैलेंस तौरगा मखा ताना फजना स्मूथली लेबाक सि ngak pangam nanabagi मागी सिस्टम दुनेबको अदुम लेरे अदुगा कनोगी अखोयगी साइ कनोगी FMR गी से कितंग पनिंगे FMR गी सि कमाइन तौगेदा ngasi FMR gi scrap tawni hair pasida yaning da ba naga singi site ju phongdo rei mizoram gi ju phongdo rei ade koi manipur gi immigrant group aman su koki su phongdo rei immigrant kangu myam su phongdo rei ko FMR gi interest kene akoi su FMR si we are also enjoying it for more than half a century natra koina more da chamu da changi ba taw ba chali FMR lei be ne नतगदी चंग यारो दोने अखोजु एंजॉय तवेबा बट अतोप स्टेट की जगह सिंगा सम फॉर एग्जांपल नागालैंड की ईस्टर्न नागालैंड की एरिया दा मोन डिस्ट्रिक्ट लेबा FMR की सिग्निफिकेंस तुगा अदुगी कंसी मोय अदुना पीबा नेगेटिव इंपैक्ट का अखोय मणिपुर दा फंगिबा सिग्निफिकेंस का पिराइबा नेगेटिव इंपैक्ट का मिजोराम दा फंगिबा नेगेटिव इंपैक्ट लोन खेने और अखोय की वनदी FMR सि तवकांदा FMR अफबा यामना गुडविल initiative among the neighboring countries. Masi Europe the loin tawe. FMR high the mogi, but there is certain relaxation among the European Union gi tongana mogi ma chaije. Adu mathak tong Scandinavian states ingi magi culturally affinities level me amgi muktawe. Mogi dio zarbi koi Greece da kanoram da amalai ko koi gi Greece na te Netherlands da boundary se country magi boundary se restaurant maya sida tile thabi angobu line angobu tile amna chingna restaurant maya power chatune table sida and table tha kan da I am sitting in two countries and haga coffee thai ne yare ko then there are also certain places church ki maya is power set ado church to hindu de country ani mak na adu gi do dum enjoy tawe ko aina khoina ai gi Geneva gi experience ta su Switzerland की northern side southern side से France के border share तो है बा अदो France ता जिनेवा से most expensive कोई city ने है बा whole Europe ता after Denmark को साइकी Copenhagen ही नथंग दा कैनोशिना जिनेवा quite expensive है बा अन जिनेवा दा कोई port ले बिसे तावन दना कोई से किलोमीटर 30 मुकी कार न थौरगा France ता चंगगा लेकरेक न जगह ले बा अदो दगी येन लेबा हिंजान नापी लेबा फुरिट फिरोन anything स्वीट्स करी करी आई चागी खुंगुप करी करी अदुदे लोय लेरे बा होंगे ममन खर दुर खेने बा अरमाइन चल खोय ले रोगा दुम हले बा खेने जे करा जना का मी गिदी FMR तौरगा सु नाकल लली मक्ता खुंदारिबा पॉपुलेशन अनिसिना कंट्री अनिसिगी लो दो रेस्पेक्ट तौरगा हिंगे बा nobody tries to violate nobody try to infringe nobody try to you know खोगी सागी मीगी लेबाक तुदा क्राइम तौगे से होना दे को Jamane Scandinavian states in the European country loin loin tawe ba akhoi sidadi akhoi na si thado buduna ngasi adudagi khudong chabalo changjang gi bisi akhoi na certain army officers in wari sabu su 16 kilometers ki free movement regime lebina changre hafta am lei yai adudi khalaga kalom changre kai jagre khangdre ko na akhoi na chingna dana check tawga na Aadhaar card pai lerame lori wari admai tawdana misuse of this open border policy aduga chumdagi misuse kaltana tana huge migration of population aduga adu migrate tawraga mu phajana lebak sida nena tana phajana leminna dana amu himina bang phaba adu dina tadana akhoi gi history challenge torokpa ancestral land claim tawsalakpa akhoi da land ta salakpa akal kuding magi adu mafam sida all forms of illicit activities cross border trafficking of drugs small arms human trafficking tawdaba kai leri Henzelakana, Shida Changelaga, other Burma, Shan State, the Kaida Taramba, Popi Tabagi culture, Pushalaga, Kuching, Lolo Shaledana. At the mind of the FMR Piraiba,
ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯄꯤꯔꯤꯕ ꯅꯦꯒꯦꯇꯤꯚ ꯏꯝꯄꯦꯛꯁꯦ ꯑꯗꯨꯛ ꯃꯇꯤꯛ ꯌꯥꯝꯃꯛꯄꯅꯤꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯃꯁꯤ ꯈꯥꯖꯤꯟꯒꯤꯕ ꯐꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯛꯄꯅꯦ otherwise nobody has any complaint ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯆꯤꯟ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅꯁꯨ ꯃꯤꯖꯣꯔꯥꯝꯒ ꯇꯧꯅꯔꯤꯁꯦ ꯃꯤꯖꯣꯔꯥꯝꯅ ꯇꯧꯔꯤꯁꯦ ꯑꯩ ꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯇꯥꯗꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯏꯔꯥꯡ ꯂꯩꯕꯗꯒꯤ ꯍꯣꯜ ꯇ꯭ꯔꯥꯟꯖꯤꯠ ꯔꯨꯠꯁꯦ illicit trafficking ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯇ꯭ꯔꯥꯟꯖꯤꯠ ꯔꯨꯠꯁꯦ ꯃꯤꯖꯣꯔꯥꯝ ꯂꯣꯏ ꯆꯠꯈ꯭ꯔꯦꯗꯅꯀꯣ ꯐꯥꯔꯤꯕ ꯉꯔꯥꯡꯁꯨ ꯐꯥꯔꯤꯕ ꯃꯥꯔ ꯅꯨꯄꯤ ꯑꯃ ꯐꯥꯏꯌꯦꯅ ꯇꯧꯔꯤꯗꯣ ꯁꯤꯜꯆꯔ ꯑꯁꯥꯝꯗ ꯐꯥꯏꯌꯦꯅ ꯇꯧꯔꯤꯗꯣ ꯃꯤꯖꯣꯔꯥꯝꯗꯩ ꯂꯥꯛꯏ ꯉꯥꯛꯇ ꯆꯠꯂꯤꯅꯦ ꯃꯃꯥꯡ ꯀ꯭ꯔꯣꯔ ꯀꯌꯥꯒꯤꯅꯣ ꯐꯥꯔꯤꯁꯦ ꯑꯗꯩ ꯍꯟꯗꯛ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ huge arms and ammunitions explosive ꯌꯥꯎꯕ ꯑꯃꯨꯛ ꯐꯥꯔꯦ NIAꯅ ꯗ꯭ꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ arms supply network ꯑꯃ bust ꯇꯧꯔꯦ ꯇꯧꯔꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯑꯗꯨꯗꯣ they are misusing the international border they are misusing the ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ open border policy adu misuse tawrabanina India gi oina su national security da chobo threat am lai akoi manipur gi oina su kabo gi value akoi da ngasi su lei dina kiyam balam jawni kabo tampak si ko akoi kiyam balam jaw si ngasi su akoi da madu gi historical akoi da kano madum linkage madum ngasi su akoi lei ribni akoi ningdon pomi bene kamaina masi kegi bithoi no kai akoi khanjani ne ba akoi da du leina akoi na ngasi hari si kai no da ngasi gi political reality se koi understand tawdu bi yaro if you want to have a secure and peaceful state kaino hai kanda hojiki matam da absolute territory define tawdana population define tawdana kamaina administration tawduno kamaina welfare scheme tawduno kamaina budget sem doino impossible asom da leba imaginary population da yaw kamaina budget semaga policy tawduno almost impossible aduna matam khara gi time being akhoi sigi fencing se akhoi dadi it's very necessary maybe Nagaland gi Mon district lom dadi asona kan da leiba Naga self administered region aduga from da leiba Nagaland ga mogi greater Nagaland gi dream lom su leiba na moine yekpa map ta Burma gi Nagaland area inhabited area su yawba Nagaland state su yawba Manipur gi self su yawba adugi political Arunachal su yawba adugi dream lom leiba na moi adugi dream di merta akhoi gi wall ama laksalakpa fencing ama lakpudu it's against their political agenda haibo yamba yaiba but akhoi di somna kan da serious demographic impact ama phanga abnina akhoi gi population si flip tok thoki doine ba aduna akhoi reverse hang irreversible oi doine aduna adugi insecurities to the gi akhoi na pami FMR ga moino oppose to bugi conflict se contradiction da I thokne na okay datho yam nungai je thank you so much loina ngasi akhoi thamjagi topic National Register of Citizen NRC gi wafam je manipur da lakpa matam dadi manipuri miyam na free set away have you wafam ni loina citizenship okay please okay seleta ja kasai gi FMR gi se no na te ba masi thingjan ba dudi ekoi yam phare ba tabu policy se law thok tringai da phajana government ama haibasi magi makha da India government si am chawba IS officer me amna question la sen naim ne ba aduda policy ahoda bi da tawkhiba duna ngasi ekoi na warim ne habani da madugi khudung chaba do ana policy ama makoi na fail oi khiba duna ngasi di yam wana ba do ana waliber policy ama India government na law thok pa matam da madugi tungi ke no do yenga ta honing habdun okay tung da la ka do bu yenga ga consequence yenga ta honing habagi wafam ni now ngasi khoi thamjagi topic asi mapungoi India gi national politics amasung Manipur gi context ta pusalapa matam da any political phenomenon ama madugi leiba contradiction mayam do thamjabani at the same time Manipur people gi interest ta kamaina NRC yengi amasung CAA de yengi habadini CAA gi wafum je Manipur changpa matam dadi Manipur gi popular civil society organization mayam na tatana haibaji Citizenship Amendment Act haibasi da akhanna provision am haptuna Manipur exclude to biyo habibani haijabani loina NRC gi matang dadi Manipur da 1951 gi census ta da yufum orga NRC to baje Manipuri miyam da support to habi ofum sing lady loina ngasi dialogue sigi khutang da tonga sing mari lina subject mayam ama nei bagi ta jaw logibani hariba ngasi dialogue si da sawi abiki ba Manipur gi sangnai raba spokesperson for Manipur Pradesh Congress Committee Advocate Rabi Yam Rabi bu thagachari ka khumbu chari lona ngasi ki thormasi sawi abiki ba Manipur gi kai khumdajari ba sagnai raba social activist Khuraijam Athouba Vice President IPSA Yam Athouba su thagachari kai khumbu chari lona ngasi ki thormasi ba hobudagi loi fami yang tabi ke Manipur yam bu thagachari am su kai khumbu chari me am thagachari